McKellen se nuutste triek. Hy kan al regop sit. Ja. Sê hallo. Hallo mense. Sê hallo mense. Kom. Sê hallo mense. Papa sit net hier agteraan. So nou kan hy dan besluit ek wil skop. Dan skop ek myself agtertoe. Hey McKellen. McKellen? McKellen? Baba? Hello Baba? Hello Baba? Nee papa, ek kan nog nie sulke goed eet nie. Wat het jy daar McKellen? Wat maak jy Baba? Baie hard bezig. Sien jou? Sê hallo. Hallo. En batterye kry. Boem, daar val ons om.